Ibihe byiza nshuti zacu mwe mwese mukurikira La Difference TV ni by'agaciro gakomeye cyane kuba dukomeje kubana turi tariki 22 y'ukwezi kwa gatandatu n'umwaka wa 2026 nitwa Mupenda Joel ndaje kugira ngo tuganire ku makuru agezweho uyu mwanya na makuru yibanda kubikomeje kuba mu karere k'ibiyaga bigari no hirya yaho muri Republika Demokarasi ya Kongo imirwano ihinduye isura .0 ibihindutse umuyonga ndetse kuri ubu ngubu ibintu AFC 23 twirwano bahakoreye bizandikwa mu mateka muti kubera iki aka kanya maze kwakira amazina y'abakoroneri bagera kuri babiri b'igisirikare cy'u Burundi baguye murambushi mbi cyane ariko kandi ububiko byo bita amura ya Kinshasa irahira kongoka turihutira mu cyumba mu by'ukuri cy'inama biza kuri ubu ngubu kirimo President Evariste Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi bikingiranye tubabwire agashya kabereye mu by'ukuri muri uyu mubonano ni mujye n'ubundi mu makuru yandi agiye atandukanye nayo dukomeza kugenda tubagezaho hari umuntu wo muri Kenya wafungiwe mu gihugu cya Uganda yahoze ari umutegetsi bituraje tubigarukeho ariko kandi turababwira ko rwose mu makuru yihutirwa cyane Minisitiri w'Ubwongereza ameze kwegura twabwiraga ko rwose barimo kumugera amajanja ariko byahise biba confirmed turaje twumve amagambo amaze gutangaza amarira yarari marezengera agwa hasi ku butaka ibi turaje tubirebe hanyuma Donald Trump nubundi akaba amaze gufata icyemezo kidasanzwe iki cyemezo ni ikihe mwebwe ntimuke kure hano ni kuri La Difference TV turakomeza kubana gatanu kuri gatanu reka dutangira amakuru yacu nubundi tuyahere muri Republika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Sud Kivu y'Amajyepfo uyu munota turimo tuvugana urugamba rwahinamiranye niba ari rwahinamye byose uko wabisobanura ibintu ntabwo byoroshye na gatoya ibintu birakomeye cyane kubera yuko hari imirwano itoroshye irimo irahuza AFC 23 twirwaneho ndetse na coalition ya Kinshasa igizwe na FARDC igisirikare cy'u Burundi FDLR ndetse na Wazalendo ndajyamba bwira yuko amakuru maze kukusanya no kwegereza mu by'ukuri hano aho turi nuko uwitwa General Charles Matama amaze gutanga itegeko ryuko ngo nta mwanzi we ashaka mu Minembwe uyu Charles Matama niwe uyoboye mu by'ukuri umutwe wa twirwaneho amaze gutanga itegeko ati Minembwe yose igomba kugira gute igomba kuba atombe mu buryo bukomeye cyane tubibutsa yuko twahoze tubabwira tuti AFC 23 twirwaneho kwa gatanu bafashe ibice bigiye bitandukanye birimo mu by'ukuri ahitwa Buhimba kabaze mbirebe nahitwa Buhimba bafata kandi aho bita kwa Haragira no Harera bafata mu by'ukuri aho n'ahandi hagiye hatandukanye barahafashe kuri ubu rero kuri iki cyumweru bafashe Gakenke ndetse by'umwihariko akaba bafashe kuri aka gace n'aka gace mu by'ukuri kariho za Sinai ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ubona ko ibintu byamaze kugira gute guhindura isura ubu rero murumva ko ikintu kimaze kuba ntago kisanzwe AFC 23 imaze gutegura igitero gikomeye cyane kuri .0 kubera ko yari irimo iravuga iti .0 reka tugende naho tuhabakure kubera ko .0 na ahantu mu by'ukuri wabonaga yuko hamwe no kwa bamulima na ahantu hari hasigaye ibirindiro bya nyuma bya FARDC ndetse n'abambari babo nyuma yuko babihumuye babakuye mu bice bigiye bitandukanye byo mu nkengero za Minembwe ubu rero AFC 23 bakoze icyo bita operation ya Kasamutwa yakasa mutwe niba ariko twavuga kubera yuko ibintu bibaye ntabwo wabona uko bisobanura bafashe drone bazohereza mu birindiro bya .0 murabizi ko hano hantu twirwaneho yigeze kwafata hanyuma muri urwo rwego rwo kwafata birangira mu by'ukuri ije kwarekura bijyanye nuko nanone Kinshasa yaharasha amabombe menshi cyane by'umwihariko akaba ari amabombe bakoresheje drone baravuga bati reka tuhave gusa kuri ubu ngubu twirwaneho igize gute irashaka kuhafata yabanje gukora iyi operation yo gushwanyaguza amura cyangwa se ibikoresho bya gisirikare bya FARDC n'abambari babo kandi bamaze kubikora ibi sikoresho bimaze kwasenyerwa twavuga yuko hari drone zirahashwanyagurijwe hari drone burya zari ziri .0 hanyuma ariko kandi tubibutse yuko hari n'ibindi bikoresho uruhande rwa Kinshasa ruherutse guhungisha rukabikura hano mu by'ukuri mu bice bya za .0 bikabishyira muri Baraka bikabimanura za Baraka rero ibyari bihasigaye byose
aka kanya bimaze gutwikwa. Iki nicyo kintu twababwira ijana ku ijana ko nta makuru twamaze kugira gute gukurura. Ikindi mu by'ukuri mu mirwano yo ku munsi w'ejo hari umusirikare mukuru mu gisirikare cy'u Burundi wapfiriyemo, biba ngombwa ko undi mukoloneli ukomeye mu gisirikare cy'u Burundi azamuka azanye n'ibikoresho bya gisirikare aje kugira gute kumutwara, cyane cyane bari baje kumutwara hano kwa Mulima hafi na Point Zero. Ibibayeho mbwira ngo ni ibihe? Ntabwo bisanzwe, bakorewe ambushi idasanzwe kugeza magingo angaya. N'uyu mukoloneli waruje gutabara aje gutwara mugenzi we tayari ararashwe kugeza magingo angaya aricwa. Aya makuru rero asobanuye iki? Asobanuye yuko aka kanya uwitwa Koneli Nduwayezu ndetse na Koneli Kabura b'igisirikare cy'u Burundi bamaze kuva mu mubiri. Niko iyo ni terimi ikoreshwa mu by'ukuri cyane cyane n'abarokore bavuga umuntu wapfuye ngo yavuye mu mubiri. Kuri ubu rero Koneli Nduwayezu ndetse na Koneli Kabura bamaze kuva mu mubiri. Sabo gusa igisirikare cy'u Burundi kimaze guhomba kubera ko gihombye na majoro bukuru hakazana n'umukapiteni n'umusirikare w'umukapitene. Kuri ubu ibintu ntabwo byoroshye n'aka na gatoya. Ni nayo mpamvu mwabonye Kinshasa na Gitega bateguye inama y'ikubagaho barimo kuganira ndetse bikingiranye. Iyi nama nayo turaje tuyijyemo hano Kinshasa kuko kabisa amaso yacu amaze kuba yageramo imbere ndani tumenya mu by'ukuri ibyo barimo kuvugana naho irimo irabera nuko irimo irakorwa. Ibi byose twamaze kugira gute, twamaze kubyakira. Bigaragaza ko ibintu birimo kubera mu mirwano, mu ntambara yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ni ibintu bikomeye bituma mu by'ukuri aba bantu bafatanyije muri iyi ntambara bafata umwanzuro wo guhura igitaraganya, kandi noneho bagahura mu buryo budasanzwe. Turaje tubabwire ubu buryo, ariko kugeza kano kanya twavuga ngo nicyo kimaze kuba ku gisirikare cy'u Burundi kugeza kano kanya 100%. Murumva ko ari ibintu bitoroshye. Point Zero reka dutegereze turebe ninde uri buze kuyikukana. Ushobora kumva AFC 23 yiraranye cyangwa se ku munsi w'ejo kayirarana, kuko amakuru twamaze kwakira nuko bavuze bati oya, ntabwo twebwe tugomba guturana mu by'ukuri na coalition ya Kinshasa, tugomba kuyirukana tukayigeza kure, ahitazongera kugerageza gutekereza kuri Minembwe n'aka na gato na rimwe kugeza magingo aya ngaya. Umuriro rero watse nyuma y'isibaniro ry'urugamba rwabereye ku gasozi ka Ruhinamavi rwahuje n'ubundi ingabo zatwirwaneho hamwe n'ingabo z'abarundi FDNB ndetse na FRDC twirwaneho ikaza kurutsinda ndetse na M23 mu gitondo cyo kuwa gatanu. Gakenke niho hari ibirindiro bikuru by'igisirikare cy'u Burundi, habarirwa ibihumbi birenga 5 by'abasirikare. Ariko mu gitondo kimwe kabisa abasore mu by'ukuri b'indobanure batwirwaneho nk'uko twirwaneho irimo irikomanga mu gatuzi bivuga rwose, babakubise ikibatsi cy'umuriro hanyuma babinjiza mu ishyamba rya Mukoko berekeza kwa Mulima. Imihanda yose ya Gakenke iragenzurwa na twirwaneho. Irembo rya Bidego barimo kuvuga muri twirwaneho bati abo ku ruhande rwa Kinshasa ejo rwose kugeza kuri ubu ngubu twabakuye mu ahitwa Rubemba ndetse na Bicumbi. Mu gitondo cya none bati turaza kugira gute, turaza kuba twahamukura 100%. Batavuga bati aya masaha Point Zero rwose urugamba rurashyushye, ndetse irembo rya Mikenke naryo abasore batwirwano na M23 bazindutse bashoreye umwanzi wabo bamugejeje kure. Ku ruhande rwa Kinshasa baravuga iki? Ku ruhande rwa Kinshasa baravuga bati nyamara twebwe twamaze kumenya yuko izi ngufu twirwanaho na M23 bafite ntabwo ari izabo gusa, harimo n'iz'u Rwanda. Ibi nibyo bitwaje ngo niyo mpamvu barimo kugenda bahura n'isomo rikomeye cyane ku kibuga cy'imirwano kugeza magingo ya ngaya. Gusa ibyo nta kintu igisirikare cy'u Rwanda cyari cyabitangazo cy'u Rwanda muri rusange. Gusa ni imvugo yakunze kugezanwa na Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma yo guhabwa isomo navuga ngo ry'intambara, bakomeje kugenda bagira gute babyitwaza. Urumva ko bongeye kugira gute kubigarura, ariko byamaze kuba iby'ubusa kugeza kuri ubu ngubu nta n'umuntu kibyitaho. Bona ko byabaye nka bya bindi mu Kinyarwanda bavuga ngo umwana murizi ntakurwa urutozi. Kuri ubu leta Kongo irabivuga, abantu nibagire gute ibyo ntibirirwe babitindaho muri rusange.
hanyuma rero reka twihute twerekeze n'ubundi i Kinshasa tubabwira yuko kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye twabwiraga yuko ategerejwe muri iki gihugu n'ubundi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nama y'igitaraganya nyuma yo guhamagazwa no gutabazwa n'uwitwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ati nawe ndebera mugenzi wanjye Evariste Ndayishimiye, ejo bundi nari ndi muri Amerika mbwira abadiaspora nti turimo guha isomo ry'intambara umwanzi wacu, namubwira nti minembwe duhagaze neza kandi na Bukavu hamwe na Goma turaza kubyisubiza. Atariko nkigaruka mu gihugu namenye yuko barambeshyaga ibintu ahubwo nasanze bimeze nabi, ibintu birakomeye ndetse kuri ubu ngubu urabona ko rwose nitutagira icyo dukora ibintu biri butubane bibi cyane. Ngwino rero tunabiganireho i Kinshasa, ngwino wihuta rwose kubera ko rero igihugu cy'u Burundi nta n'indege y'umuperezida bagira. Amakuru twamaze kwakira nuko indege ubwe Perezida Evariste Ndayishimiye yahagurukanyemo n'umugore we cyangwa se n'umufasha we Angeline Ndayishimiye, nuko yari yamaze kwishyurwa n'ubundi n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Tshisekedi ni ubwe wahise amanura amafaranga aravuga ati utagira n'icyo witwaza, njyewe hano amafaranga ndayafite, fata indege uze. Mu by'ukuri tugire byinshi cyane tugenda tuganira turebe ko hari ikintu twakora. Kuri ubu rero uyu Perezida Ndayishimiye n'ubundi tayari akibara kumva yuko Tshisekedi amushyiriyeho inote zo kuba yatega icyo bita private jet, nta kindi yamaze kuba yabikora ni ugukora nyine ku mufasha we. Arangije barambara barisiga, barangije bagera ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye babakorera umuhango wo kubasezera, hanyuma mu by'ukuri berekeza i Kinshasa. Uyu muhango w'uyu munsi ubundi sinzi twaze tubiganiraho n'abantu twari turi kumwe tuti ese ibi bintu mu by'ukuri aba bayobozi wenda bamwe na bamwe muri Afurika baba bakora n'ibiki, kujya gusohoka igihugu hakaba ibirori ku kibuga cy'indege ngaba gusezera inzego zose abayobozi bose, wagaruka nabwo bikabuko. Bingibi ubona ko ari ibintu byo guta igihe, mu by'ukuri niko wabisobanura, no guta igihe ndetse n'ibintu aba bayobozi baza kugusezera bakaba bari mu yindi mirimo. Ariko nanone kandi tuti ibi bintu wagira ngo babirimo kugira gute, bishobora no kuba byagutera umwaka ukagenda ntugaruke, nese kuba bagusezera nk'aho ugiye utazagaruka. Kuvuga ngo rero ni ikibazo gikomeye cyane. Kuri ubu ngubu rero inama yatangiye ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kugera tayari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo i Kinshasa, by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Njiri ari kumwe n'umutambukanyi we. Hanyuma ariko iyi nama batayari bahise Nuza Ndayishimiye yahise akomereza kuganira n'ubundi na Felix Antoine Tshisekedi. Ni inama yabereye ahitwa ngo kuri Cité de l'Union Africaine ndetse aho bita muri Mongaliema, niho bagize gute bahuriye mu biganiro byabahuje. Ariko kandi amakuru dukura hano hantu nuko bahuye nta kamera zihari, bikingiranya aba bagabo badadiye barikingirana, ni ukuvuga ngo nta ngabo zihari. Ni ukuvuga ngo ahantu bakoreye inama binjiyemo babiri, bamaze kwinjiramo babiri baravuga bati no, twebwe nta makamera agomba kugeramo hano aho turimo kuganira. Ikindi cya kabiri, nta abarinzi mugume hanze, muturindire umutekano muri hanze. Ariko kandi amakuru twamaze kwakira nuko na Angeline Ndayishimiye umugore wa Evariste Ndayishimiye ntago binjiranye muri iki cyumba. We yari yagiye kureba uwitwa Denise Nyakeru, n'ubundi ni umugore wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi, bajya kuganira ibyabo mu rugo kwa Tshisekedi. Hanyuma ubu rero iki cyumba cyo cyabonaniyemo uwitwa Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi, nta wundi muntu bari kumwe. Abagabo barimo kuganira iki? Barimo kuganira n'ubundi ku bijyanye n'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, kubera ko barimo kubona yuko mu by'ukuri imbaraga AFC/M23 ifite ngo zahinduye isura, ndetse bafashe icyemezo gikomeye cyane cyo gufata ibindi bice nyuma yuko yo kugira gute yo gushotorwa na coalition ya Kinshasa mu bihe bigiye bitandukanye nk'uko M23 yagiye nabisobanura. Iti ni mukomeza kudushotora biraza kuba ibindi bintu, turaza kubafatana n'ibindi bice bishyashya. Uyu mwanzuro rero babimenye neza, uyu Evariste Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi, yuko uyu mwanzuro wamaze kugira gute gufatwa, yuko ibindi bice bamaze guhabwa go ahead yo gufata ibindi bice bishyashya. Nguko uko bimeze kuri ubu ngubu, murumva ko ari ibintu bitoroshye n'akana gatoya rwose byamaze guhindura isura. Turakomeza gukurikirana ndetse no gutata ibirimo kubera imbere muri izi nkuta, nubwo bitoroshye ariko ntabwo byoroshye.
ntabwo byoroshye kuko Ndayishimiye n'uwitwa Tshisekedi bavuze bati namwe muturinda mwe mugiye hanze. Gusa umwe muri bo n'ubundi ashobora gusohoka akahita bishyira hanze akahita byasasa. So gusa hari hateganyijwe n'ikiganiro n'abanyamakuru nubwo ibyo baganiremo byose batabibwira itangazamakuru, ariko twiteguye yuko abo bagabo bashobora kongera kugira gute kuvuga amagambo ashobora gusiga ateje ikibazo mu karere k'ibiyaga bigari. Reka noneho twihute twerekeze noneho no kubabwira ko mu gihugu cya Uganda hari amakuru tumaze kwakira. Witwa Marthe uyu yitwa Marthe Karua wabaye minisitiri muri Kenya afungiye muri Uganda. Yafunzwe ate? Iyi nkuru wenda reka tuyihutemo turebe uko bigenze. Kuri ubu umunyamategeko akaba n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya, Martha Mangali Karua afungiye muri Uganda kuva mu gitondo cyo kuri 22 n'uyu munsi rwose tariki 22 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Hanyuma Karua yabaye minisitiri w'ubutabera kuva mu mwaka wa 2005 kugera mu mwaka wa 2009 ubwo yeguraga. Numwe mu banyamategeko mu by'ukuri bunganira umunyapolitike Dr. Kizza Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda mu gihe akurikiranwe ibyaha birimo kugambanira igihugu. Hanyuma kubera ko umunyamategeko Arias Lukwago bafatanyije kunganira Dr. Besigye amaze iminsi afunzwe, Karua na perezida w'umuryango w'abanyamategeko muri Kenya Sheikh Njama bagiye kwitabira urubanza kwifungwa n'ifungurwa rye ry'agateganyo. Abashinzwe ihuriro itumanaho rya Karua batangaje ko ubwo yageraga ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Entebbe i Kampala yatawe muri yombi by'ako kanya arafungwa mu gihe Kanjama we atigeze afatwa. Bagize bati Karua yagombaga kugaruka i Nairobi uyu munsi ariko arafunzwe. Itsinda rye rivuga ko ritari gushobora mu by'ukuri kumuvugisha kuko telefone ze zavuyeho kandi baracyategereje ko by'umwihariko abagize iri tsinda rye ko arivugisha bitaziguye ndetse akanataha. Martha Karua hamya ko afite uburenganzira bwo gukorera umwuga muri Afurika y'Uburasirazuba kubera ko ari umunyamuryango w'umuryango w'abanyamategeko muri aka karere. Muri Kenya bamwe mu bamufata nka nimero ya mbere mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeye nyuma y'urupfu rwa Raila Odinga bakoranaga. Ateganya guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027 uyu mugore, ariko urumva ko ibyo bitamugendekeye neza. Perezida Museveni n'umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba ntabwo bapfa kubinjirira gutyo. Ntabwo mu by'ukuri birumvikana inzego z'ubutasi za Uganda nizo zagize gute zahise zimuta muri yombi kuko afitenye barimo kumukekaho, urumva ni high profile ndetse n'umuntu ukomeye. Hirya yo kuba mu by'ukuri ari umunyamategeko ariko urumva ko yanabaye mu nzego za politike, umuntu uteganya no kwiyamamariza ku mwanya wa perezida ntabwo yoroshye. So urumva ko rero bavuga bati ibyo byose nawe tugufashe tukagukuramo amakuru ukavuga uburyo uyu mugambi Kizza Besigye yarafite wo kwica perezida Museveni no kumukura ku butegetsi umeze. Na cyane ko mwibuke Kizza Besigye uyu mugambi yagize gute yawuteguriraga mu gihugu cya Kenya. Bivuze iki? Bivuze ko ushobora gusanga uyu mugore stili ari umuntu wamufashaga cyangwa se wamufashaga yego gukomeza n'ubundi kugira gute gushaka uburyo bagera kuri uyu mugambi wo guhirika perezida Museveni ku butegetsi kugeza magingo aya ngaya. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza ni breaking news, uyu mugabo amaze kwegura. Uyu mugabo Keir Starmer wari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza kuva muri Nyakanga umwaka wa 2024 yeguye nyuma y'iminsi yotswe igitutu n'abarimo abahoze bamushyigikiye. No kuvuga ngo iki? Abahoze mu by'ukuri bamusasira ibitenge, imikeka, ibiki byose nibo basubiye inyuma baravuga bati wowe ntago tukigukeneye naka na gatoya. Kuri uyu wa 22 Kamena mu kanya gato cyane rwose nibwo Starmer yamenyesheje abongereza ko yanafashe icyemezo cyo kwegura ku mwanya wa perezida w'ishyaka ry'abakozi Labour. Starmer yasobanuye ko icyemezo cyo kwegura ku myanya yombi kigamije gushyira imbere igihugu cye akunda. Agaragaza ko mu gihe yari mu nshingano yahinduye byinshi mu ishyaka ndetse no mu gihugu. Ku rwego rw'igihugu Starmer yavuze ko yagaruye icyizere ku bukungu, ku gisirikare ndetse no ku mutekano w'imbere mu gihugu. Starmer kandi amaze gutangaza ko yiteguye gutanga ububasha mu buryo bwiza
byiza kandi ko azaha umusimbura we ubufasha bwose azaba amukeneyeho. Hanyuma rero yashimye umugore we Victoria Starmer wamubaye hafi mu bihe byiza n'ibibi ubwo yari minisitiri w'intebe, asobanura ko ikigiye gukurikiraho ari ukwita ku muryango we. Dosiye ya Peter Mandelson wabaye ambasaderi w'Ubwongereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri muzamukozeho, kuko uyu mugabo Mandelson yavuzweho gukorana n'uwo bita Jeffrey Epstein wafungiwe ibyaha bifitanye isano no gushora abana b'abakobwa mu busambanyi. Inteko yatumye Starmer kugira ngo asobanure iby'icyo cyemezo yafashe, asobanura ko Mandelson yari yamubeshye ko umubano we na Epstein atari ukomeye cyane, ariko abadepite ntibanyuzwe, baravuga batoya ahubwo nawe wasanga wari ubifitemo uruhare. So icyizere cya Starmer cyageze noneho ku musozo, ni ukuvuga bya bindi bavuga ngo akagozi kacitse, igihe n'ubundi habaga amatora, by'umwihariko amatora yabo mu nzego z'ibanze, ishyaka rye n'ubundi rigatakaza, niho abantu bahise bavuga bati ibi ngibi ntago dushobora kuba twabivamo mu by'ukuri. So twe twabwiye mu nkuru yacu ibanza yuko ari mu mazi abira, ndetse anytime ashobora kugaragara hano imbere y'ibiro bya minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, bavuga bati avuga ati ndagiye ndasezeye nsohotse muri ibi biro, none koko bimaze kuba byabaho rwose. Kuri ubu Trump amaze gusaba ko Uburusiya busubizwa muri G8. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump amaze kugaragaza ko asanga Uburusiya bukwiye gusubizwa mu ihuriro ry'ibihugu bikize ku isi rizwi nka G8. Avuga ko icyemezo cyo kubwirukana cyari ikosa rikomeye. Mu kiganiro amaze kugirana na Axios, Trump amaze avuga ko iyo Uburusiya buguma muri uri huriro, intambara hagati yabwo na Ukraine ishobora kuba itarakomeye mu 2022. Yavuze ko mu bihe byashize iri huriro ryitwaga G8 ariko rikaza gusigara ari G7 kubera Uburusiya bwavanywemo. Hanyuma Trump amaze kuvuga ko uwahoze ari perezida wa Amerika Barack Obama atashaka ko perezida Vladimir Putin akomeza kwitabira izo nama, ari nabyo byatumye Uburusiya bwigizwayo. Ku bwa Trump, iyo ibiganiro bikomeza kubera mu nama zihuza ubukungu bikomeye byose, zihuza ibihugu bikomeye byose, byashoboraga gufasha mu kwirinda umwuka mubi wavuyemo intambara imaze imyaka 4. Uburusiya bwakuwe muri G8 muri Werurwe mu mwaka 2014 nyuma y'uko Crimea itangaje ko yitandukanyije na Ukraine ikiyunga ku Burusiya binyuze muri kamarampaka. Icyo gihe ibihugu by'uburengerazuba byamaganye icyo cyemezo, bituma ihuriro risigara ririmo Amerika, Ubwongereza, Canada, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani ndetse n'Ubuyapani gusa. Nguko uko bimeze kugeza magingo aya ngaya, no gutegereza tukareba. So Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu by'ukuri wa leta w'igihugu cy'Uburusiya yitwa Sergei Lavrov amaze kuvuga ko yishimiye ko igihugu cye cyavuye muri G8. Naho umuvugizi wa Perezidansi y'Ubufaransa Dmitry Peskov avuga ko mu by'ukuri umuvugizi wa Perezidansi y'Uburusiya yitwa Dmitry Peskov avuga ko G7 yatakaje igice kinini cy'agaciro yari ifite ku rwego rw'ubukungu bw'isi. Ni ukuvuga ngo Abarusiya bo barimo kuvuga bati nta kintu bidutwaye kuba mwaradukuyemo, se bivuze iki? So ngayo nguko bimeze kugeza magingo aya ngaya. Ayo niyo makuru akomeje kugenda amenyekana kugeza kano kanya. Tubabwire ko kandi muri RDC tuhagarutse gato, tumaze kumenya yuko abanduye Ebola barenze 1000. Murumva ko ari ibintu bitoroshye na gatoya cyane, bitoroshye na gato rwose, nicyo kintu twababwira. Reka dusoreze kuri iyi nkuru n'ubundi ivuga yuko Zelensky yateguje intambara kuri Belarus. Nicyo kintu cyamaze kumenyekana. Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yaburiye perezida wa Belarus Alexander Lukashenko ko hashobora kwifashishwa imbaraga za gisirikare ndetse nibadasenya ibikoresho by'itumanaho biri mu minara y'itumanaho ku mupaka wayo na Ukraine. Kuri ubu ngubu Perezida Zelensky yahaye perezida wa Belarus Alexander Lukashenko icyumweru kimwe cyo gukuraho ibyo bikoresho by'itumanaho biri mu minara. Amaze kuba yagira gute? Amaze kuba mu by'ukuri yafata uwo mwanzuro.
aya magambo atangajwe mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya Ukraine na Belarus isanzwe ari inshuti ikomeye n'Uburusiya. Hanyuma Belarus ishinja Ukraine kugira uruhare mu gitero cya drone cyagabwe mu karere ka Belensk mu Burusiya kigakomerekeramo abana batandatu bari mu ikipe y'umupira w'amaguru ndetse kandi kikanahitana umugore w'umutoza wari ubaherekeje. Kiev yahakanye uruhare muri iki gitero. Zelensky amaze kuvuga ko Lukashenko akwiye kugaragaza ko Belarus ishaka amahoro ikabanza gukuraho ibyo bikoresho by'itumanaho. Yavuze ko Belarus iri mu bafasha Uburusiya kubona ibikomoka kuri petrol bityo ko bikwiye guhagarara. Hanyuma ku ruhande kandi rwa Belarus, Lukashenko yavuze ko yakunze kuvuga ko igihugu cye kidashaka mu by'ukuri kwinjira mu ntambara cyangwa gutera ikindi gihugu. Yavuze ko abashaka gukururira Belarus mu ntambara bazabiryozwa. Hanyuma kuva intambara ya Ukraine n'Uburusiya yatangira mu mwaka wa 2022, Belarus ntiyigeze yinjira mu mirwano mu buryo taziguye, ariko yakomeje gufatwa nk'umufatanyabikorwa ukomeye w'igihugu cy'Uburusiya birumvikana. Ayo niyo makuru twari tubafitiye, reka tubabwire ko ari naho dusoreje, bitabuje ko turi buze gukomeza kugenda tubana mu 5 kuri 5, mwebwe ntimujye kure. Aha ni kuri La Différence TV, turasubira.